Namar ke jingja shasho jungki brio ki bayai lanti haki riu shim kabu hak jingyai pai ba balakot penlong the Confederation of Khasi Jaintia and Garo people haka thain kandai lat badan kidi men haka arpratrik risau arja arpuar ujron sekretari kaseng uba LD lingdo menta kasni ula sakhot hajira ki pulet hapo ka Sardar police station. Ya uba aldi hakani ke jinglai ban hajer lasanan lang da ki dukot bat kinong ilam kaseng Confederation of Khasi Jaintia and Garo people bat habai kren bat kilat prai khobor hadian belami na kacing sakhot hajer ulai thu ba ki pulet kilapan ngat nriutli ki bat kum unong ilam updiang nya kani Mucing tip yung penpoi ka arli kiti lani ka notice lamba ka Sardar police station gawai bat ka lain kra PS gawai hagini ke jingkat hajer nga alap la tap kias apo laim kra klap ngat ndut li kendon mat kumju ane po Sardar kajing khat hiru kade ka jing ya kali tos ni ya jing kli ya jing mi kan kumar mat kumno klami pom ta ter lebon jing kli nak liang ka pulet kila kli maju bab kumde menjuba na jing ja tos ni ko jing ja maka hat kadon ka jing ja maka videos ke batai kla viral ne kadi kla pau sai ba kitu ki kias boro ki baja la typing ki nang dekini kiba ndrutli kanon gil ay polem kra kabaja kita than stai bat ndrutli hangne po Sardar position kabaja hagni kita than ba Sardar te ba kumunong elam kila pengat ngai kili kendon te kumunong elam ngadapan pedang kata bat instam pet ke ipat menang ya cepat nama ba sautrik tu nam khat yang ne kabede pat ba kias jong kare Sardar position kini kendon pila ban sim bagi mobile jong pi alaban IP ne pila ban pet kedon ga US 341 324 353 505 506 34 ini kendon ke pengatnya apola imkra bala sisingan apan wan yang dia sandir dengan kendon ke pengatakan yang Sardar police station kemajing temu ke jongi hiru ko mengila aya ka siti panjing bet cak disi bagi om kan pas pisali baka thong jongi hiru ka dei thek ya rali na mata ka jing kedo jam ki samla adu ki kam sarkar adu ki kam ki jongki bolong simat bat kamta ngila dawai sokat ngila bu pratli jing dawai jungi hajing ya rali ngamla banlan kladon gajingja kajing syaktakti kat no kat tu kat ni gibrio ne kani kamdei bangili nak leng FKGP intensely kaja kumno kaja kala suja sendat bat la pipet sai petu hadu banakut karli lada ka FKGP kami atau singi ban create kalon order kat tu pat ba yumi 3000 takras ka arah ngot latat julai tijan maka FKGP kada intensely mod on lawai kajing elang kala jingja ulakam ma ulakam he arsa kata de ke ba kala banang pi kai ke wajan tu ngamla banlan ne ke jingja ba kam bom simpo ka nak kalian jongi ngi nangwat inang phone ki brio jong inang wat utau brio jongi ki kam tinggi 4 tip ya kata imat kan ijan mi nang tip ni seperti piu utau brio jongi besakam lan dia uru pat ba impat poi kono jongi nadu menen adu mentang nang itu kata kajing thut chongarali ha to wasni maka jingmi kajing kan thok atun ne kanong kata ke issue bede wasang ki pratli kimat ki issue bangilayang ha kanong rem namata ka pha kamiat jong ko pateng ka banwan ka pha kamiat jong samla boro jong ani ka jella ke issue kanya bat ka memorandum ni sasamet apa usiam ngilapa ne ka appointment ngi ap ka appointment nu lanu ai kana nginyo apa in person ya ka memorandum kumunong elam hiru ngi jutep balang ya ha kanu bentah mandawa yang hak nam ta kisamla kajuja bikum ni mat kum nong elam penduk mensiam fi kum ki hot kaseng ki samla ki be ya kaseng kiseng balang be yeng nam ta kabri hunyo trap na kaliang jungi ki nong elam ngilong ki blak loy man face kum kini ki jat ada kalong hanu nur kam mangi nong elam ngi ipet nam ta kalawe jong samla ba mat gari ba jat menri brakoi kam pher ngilong hanu nur kam ngi yo kum kini kijat kies kam songfer kapher kumunong elam hakaja hapo karali jongi responsibility lang asim nam sim kies kalawan hanga nong elam ki kendon la thepanga teman automatically ada responsibility kumunong elam baseng